ny raha ilain'ny toliara mazava hoe ajano ny fitrandrahana an'io fasimainty io. Ny fanjakana nefa tsy mahita fa hoe io koa fasimainty io koa nefa no vahaolany ho an'ny fanjakana satria io no misy vola afaka anamboarana terrain Antananarivo agny, afaka amboarana lalana, afaka anaovana jiro tsy mirehitra Antananarivo agny. De ny bazin'ny toliara ty lavaka atao toliara toa fa ny tombotsoa Antananarivo agny ka io koa logegy aninka zay. Zao tsy magnagegy olo toliara eto fa tsy misy logegy koa toliara eto ka ho veriverynareo atao amizay hoe halila afaka toliara ty alagny raha agnatiny ao de Antananarivo agny ro hahazo tombotsoa. Ka tsika tsy hanao an'izay fa iarovatsika tanantsika toy laha tombotsoa zao hazavay tombotsoa zao eretony hoe tombotsoanareo zao fa manahirana zany zay. Fahatelo lazaina fa harena le ao ambanin'ny tany ka zao koa gaga fa olo nianatsy avao iaby nkamaroan'ny olo manohana ny bazy io hoe nareo mahitsy nianatsy reto aia koa olo manan-karena hataonao piasa. Olo sahirany koa ro mila piasa fa tsy olo manan-karena lazanareo fa harena le raha harenan'olo itoa ka olo eto ro hataonareo piasa. Azafady avelao le olo tompony le harena hitady piasa hiasa ho azy fa tsy nareo ro hanao forcé hoe ty misy vola de nareo mahazo an'le vola de tompony hataonareo piasa. Aza tao an'izany fa tsy mahasoa atsika zay le olana am'le bazy toliara zany zay ka mandra-papiravo na mandra-pilamina zay olan'izay bazy toliara zay tokony ajano aloha io resaky tokony ajano io fa raha sanatiavina ka forcena lava ohatran'io tsy resaky tombotsoa moa ko zay fa resaka ady ka izy zany hahazo tombotsoa ao anatin'ny ady fa izahay de tsy hanaiky hatramin'ny farany amin'ny fanaovana forcé an'io bazy toliara io. Filoham-pirenenany afaky telo tao io mety fa tsy eto sasy manao koa fomba fijerinareo an'izay nefa izy mampiresaka amin'ny raha io. Izay moa ko le fitiavan-tena zany zay fa tsy fitiavana vahoaka hoe hararao toko ty fa zao fa tsy hoeto laha bakeo ka tsy raha rahiko zay afara agny ka tsy misy olo hagneka an'izay fitiavan-tena zay. Ary hitatsika moa fa amina lafiny maro tontolo iaina na be dia be zany ny lafiny ara teknika zay resahan'ireo teknisiana atsika mikasika an'io bazy io fa izahay de mahita fa tsy mbola misy tombotsoa atsika hatreto aloha ny fandehana an'io bazy io fa olana no betsaka. Raha nisy tombotsoa io efa nahavotra ny Madagasikara ny KMM, raha nisy tombotsoa efa nahavotra ny Madagasikara ny Shérif, raha nisy tombotsoa ama ireo nefa mandeha fa rahidina aritsika zao nefa tsika efa misy fitrandrahana firy efa eto nefa tsika lasa mahantra fa rahidina raha mazay resaka tombotsoa zay. Ka ialako tsiny amireo namana tapaka zay milaza mahita tombotsoa amin'ny bazy io tsy manakana ny tombotsoanareo zahay fa tsy mampanino raha mba tsy hampialy atsika le rety atavinareo aminareo agny fa ka atao aminay agny tombotsoa hitanareo ataovy aminareo agny fa ka forcenareo zahay tena mba miangavy zahay ka forcenareo zahay fa tsy hagnenky zahay fa tsy magneky moa na tsy hagnenky hatrafarany na ataonareo ho samborinareo gadrainareo mitsy fanenkenay zay de zay manapirofo zay fa tsisy tombotsoanay mihitsy le izy satria fahafatesa ho anay le raha na mandeha eo fahafatesa ho anay de tsy andeha koa zany mbola fahafatesa ho anay satria ho gadray zahay ho vonoy zay ka ialanay tsina zany zay de ny solution omenay de hoe ajano aloha io mandra-pahitana zay fandaminana mikasika ny bazy toliara.